نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, mga palanggunganan haagama Islam, pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kita namiyabot pa waktu sing kita niyo, waktu ipagpupuso sin ilmo at tawakan jambangan daing hajambangan sin suka. Piagbahasa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunain majlis tempat pagdirhilan pengajian biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Mga palangguan haagama Islam, alhamdulillah masih kita niyo yariha bulan mulia, bulan maha barakat, bulan piagbahasa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahrun azimun mubarak, bulan sa laggo-laggo sarta maha barakat, amuin nagdara barakat ding hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, mausimul khairat, hipo sin karayawan sarta musim sin ibadat patuhan Rabbul Alamin. Pagbahasahon sin mga kita niyo sa sug long ta in bulan ini long na bulan puti. May tabahang yan ang bulan puti sin mga kakampungan atau katotay manghuran amuin bangsa ta ini. Kung maksud dito had to bulan puti batlong ta di magsibu inwal na sin mga bulan halaw man sinhang katahon ini. Aun hang putag 2 bulan halaw sinhang katahon. Sibu-sibu din wal na niya bang mukitaon. Doon na ka bulan Syawal, bulan Sya'ban. Iban na sindukaing bulan, bulan Ramadan. Iban sindukaing bulan, mamukitaon sibu dain warna niya. Sa may tabahain bulan Ramadan, pagtawa kung sing kita bulan puti. Bulan puti ati ko ba mga tay mga daara may Islam hangkan na giulal sin mga bangsa ta ini bulan puti lang na sa babahati ko ba in maksud diha ini bulan hipagpuputi sin pangatayan. Bulan hipaglalano sin pangatayan, daing ha igil jangki, daing ha kasirikan kakupuran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway in bulan ini mga tayo mga agama Islam, asal-asal da malano in pangatayan ta, suway ta labi luwa di habulan ini pasungon in lano sin pangatayan ta, amoy indi talamuran sin kakupuran, kasirikan patuhan Rabbul Alamin, damikian sin igil jangki papagkahita manusia. Amoy yan tuwin maksud din ha mga long na bulan puti, karna hipagpuputi sin pangatayan. Pagpa-ikhlas sin pangatayan, mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin, supaya madawhat in karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta matay masintuhan Rabbul Alamin insyulakan ning mga ibadat sin tiap-tiap ang katuring kato niyo. Karna mga tayo mga daara may Islam biya na sinari daran pagsabuton si mga kaguruhan. Ting mga syarat matay ma in ibadat sin tiap-tiap ang katuring kato niyo insuway sawasa in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta halom ka ikhlas patuhan Rabbul Alamin magibadat
amuin muhong sin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin laong ta pag-ibadat ha bulan Ramadan, amuin pagpuasa ini, na mga palangkon ha agama Islam ini, kaunahan in suway, hangkan kita nagtangka, wala minum, wala kimaon, dahing ha kagwa sin pajar sadik, sampay pakatugom sin suga, sin mahapon, in hangkan kita nagtangka, nagtahan, sin uhaw habdi, bukun karna, pagpakita kita, atau ka na supaya sambuton sin kaibanan long nahikwan yaon bariman, atau kan hikwan yaon baribadat, nagpupuasa siya. Bukun yan to in maksud sin kita. Sa in maksud hangkan kita timangka, di kita minum, di kita kumaon, di sumukpa asawata haadlaw sin Ramadan, karna muhong kita sin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, karna Tuhan Rabbul Alamin in nagdaat kato ni papagtangkaon, papagsandalon, sin wawhabdi di habulan Ramadan, amuin haadlaw niya. Inyad to mga tunahin ang karna sin Allah ta'ala, insya Allah subhanahu wa ta'ala, na madawhat in karidaan kaampunan rahmat ulong sin Tuhan Rabbul Alamin. Magpaikhlas sin pangatayan, lamudyan turay ha mga pagbahasahon sin bangsata, long na pagpaputi sin pangatayan, hati niya suway inhinang ta, tulos ikhlas din ha pangatayan ta, mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin, kawalikan ko mukun magpasanglit, magpapudji ha kaibanan, supaya maiyan lang na nag-ibadat, at tawakan lang na nagpupuasa, ba't mabilang din ha mga tao, jumlahan si mga bariman, sumagawain pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin, labi luwa di habulan Ramadan ini, hangkan katunayon mga temo da agama Islam, supaya ta madawhat in ulong rahmat sin Allah ta'ala, sarta tungbasan kita sin Tuhan Rabbul Alamin, sin sarew-rew tungbas dito haadlaw kana. Jadi niya mga palanggon na agama Islam maniutiyo din ha mga bisaraw sin kita niya mahapon ini, di programa ta kabdal iftar, atin niya amuin sa lugay pagtagad-tagaran sin waktu pagbubuka, in dimihil kita niyo pangadjian, siganti mga kaguruhan magsubliganti na jariya tampat mulya ini, halawman sin bulan Ramadan, dahing halisag 4 palisag 5, lisag 5 palisag 6, kakitaan niyo biidnillahi subhanahu wa ta'ala in mga guru niyo mulya, amuin liming ko na tampat mulya ini, mangdihil kato ni pangadjian, magpatumtum kato niyo, sin paliharan pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin aturan hukuman, ginis babara pa ibadat mahinang ta, labi luwa di bulan Ramadan, iban sin duwaing bulan, amuin na supaya makaamuin pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahing mga maudo at tawakan topic bisaraw sing kita mga palangon ha agama Islam, amunain hikmat may ta kita pya pagpuasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno hawaha in hikmat atau akan wisdom long sin bahasa Anggalis, may ta in Allah subhanahu wa ta'ala nang daaki haipon niya bariman in papagpuasahon di haayadlawan sin Ramadan. Mga palangguan sing kami pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala, in mahasot si Allah mahatinggi, kung kita riyaak sin Allah ta'ala, papagtangkaon habulan Ramadan, papagsandalon sin o habdi, batlong mo in ikaw, biya dagbos siksa kaw sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Sa kaon kaibanan, biya yan pimbya mga panali nila, may tabaha in Allah ta'ala, kaya pardo niya kato niyo in pagpuasa bulan Ramadan. Uno ba ini bilang paniksain niya kato, arakala on dusasin, mga sila nagkaon na rin kato niyo, nalapay kita, amuin, kiarualan sin Allah ta'ala, sampay lang tabya mga pianis kita sin Allah ta'ala. Sa baon kaibanan, biya din pangitikad nila. Ano ba long ni maksudin may tag kita papagsandalon sin hapti, papagnasin uhaw,
Matayma nila bilang kuno pagsiksa kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala at punishment kanila di hadunya. Mga palang wanha ka Islam, bukunyad to inding mga hikmat na kula, may tain Allah ta'ala, piyapardo niya kato niyo in pagpuasa sa bulan Ramadan. In ibadat patuhan na bulalamin, ingaton sinakoy, wansing kamo, mga palang wanha ka Islam, in tiap-tiap daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi luwa piyapardo piyawajib niya kato niyo, aun maksud dakula sin Allah ta'ala may ta na siyara in parkala yaun diakan niya kay mo. Aun hikmat, aun wisdom may ta uning kabayaan sin Allah ta'ala may ta kaudiaak niya. Sin mga daraakan niya tungod pa arama ini atawakan pagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Upama kun niya mga tayo mga arama Islam, biyasin pagsambahayang 5 waktu. May tawahain Allah ta'ala piardo niya ha mga bariman in suway kita niyo tumunay sin sambahayang 5 waktu halom sing kawantag upat ka jam. Aun maksud sin Allah ta'ala, aun hikmat niya may takaw riaak sin Allah ta'ala papagsambahayangon. Iwan na sindukaing paring ha mga piyawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun na kaingatan ta in hikmat, aun di ta kaingatan in hikmat. Kaingatan ta ni kaingatan in hikmat may ta in Allah ta'ala nang daaki ha uno-uno na tibayhuan sin ibadat hatiap-tiap siula kandeng kato inyad to kahawarun ta para sayon ta sibo da kaingatan mo ibandi kay ni hikmat niya hinangon mo to karna in kasabunalan niya hikarayaw kay mo. Wayroon ding ha mga daakan sin Allah ta'ala kay mo, iya ka bariman. In apabila mo yang gautaan piyaragbos, nagtaat kau haraakan sin Allah ta'ala. In go niya, in luna niya, bang kau himinang sindiaakan kay mo sin Allah ta'ala, karayawan hadya kay mo. Karayawan imadawhat mo di hadunya, labi luwa karayawan haadlaw ka na kanan. Sibuk dak ya ingatan mo in hikmat niya iban wala imang ka na hapangatayan mo kahagara sin in katan dia akan sin Allah ta'ala wang munahinang bukon hikakangi kay mo sa sumagawa hikarayaw kay mo. Hikataas sin kamaruan mo, hikaangkat sin darajat mo, hikarayaw sin pagkatao mo, dama namikyan hikarayaw sin pagkamuslim mo. Dumayaw in kakahinang mo, dumayaw in pangaddatan mo, dumayaw in kakahinang mo, karna sin pagtaat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan niya raisab, in liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangaon din ha mga hiyaram kay mo sin Tuhan Rabbul Alamin, ingat tatay mangudaa ka maislam, hanggan sin Allah ta'ala hiyaram niya kay mo, sabab di yan hikarayaw kay mo. Apabila inhiyaram sin Allah ta'ala, liyayuan mo, tinggalan mo, tiangkisan mo, wala kau di mugtur paparkala, hiyaram sin Allah ta'ala, imanib kau reha mga hiyaram sin Allah ta'ala, ingat atay mangudaa ka Islam, inyan karayawan para kayo. Karayawan para kayo, at hangkan na hiyaram sin Allah ta'ala, karna di hikarayaw kayo, iparkala yan. Upamakun niya, si mamaginom alak ini. May ta sin Allah ta'ala hiyaram in pag-inom alak hatiap-tiap beriman. Karena in pag-inom alak bukun marayaw in guwa niya hagin hawawaran mo, bukun marayaw in guwa niya halong tajasad mo sampai panyawalihan mo. Karena kikita na tumatay mo daa ka Islam, sa mata-mata kikita ta, di matampal in bang may ta sin Allah ta'ala hiyaram in pag-inom alak. Pagkakitaan na to, akarandanan, akasiok-siukan in mga tao magiinom alak, maaptabiya. Bukod marayaw in pagkatao nila. Mga tao di pagmamartabatan. Maakal mo magtuab tabiya yawn higaddan, mahawhilo na, maligad na pagkakanal-kanalan, sampai tabiya yaon imihi na hauno-hauno
public kakitaan sinbang sa mano siya pagkahiniya. Karena malawa na yung sipog niya, malapong na siya. Di niya nakaingatan ni hinangon niya karena nahilo na sinalak, makahilo. So inyad tumatarang tayo mga kamay sam. Di na ko mga suwamay, tapasin Allah talah hiyaram. Kikita minggo go kangian simpang inumalak. Amo yan mga palangon na agama Islam. Hanggang nakabalikan ko bang aon dia akan sin Allah Ta'ala ang pakaw nagtaat hariya akan niya. Tanto in gua niya yan, in result niya, in bunga niya, hikarayaw kay mo di naman hadun niya, labi dawa hikarayaw haadlaw ka na ka na. Apabila on hiyaram kay mo sin Allah Ta'ala ang pamutiyangkisan damikyan, karayawan kay mo, ikaw in makadawhat makahampit, sin karayawan tay manghudaa ka Islam. Amo yan mga palangon ha ka Islam, hindi nga mga banda ka to sin arama na to, amo in violence hanggang kita niyo papagtaatun haraakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarta palayoon ding hauno-uno na tibayhuan hiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawalikan ko biya sin sambahayang ini, ungin hikmat may takaw na raak sin Allah Ta'ala papagsambahayangon. Bang mo kitaon bastahon in kallam sin Allah Ta'ala nang daati in Tuhan Rabbul Alamin in hipatinug kato niyo in sambahayang. Wa aqimus salah. Tindugan niyo in sambahayang. Aw aqimis salah. Tindugan in sambahayang. May ta ya Allah, may ta kami naraak mo magsambahayang. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Biyay ta sin Allah Ta'ala in hukuman sin sambahayang. Inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Sabun nato in sambahayang in kaunan niya roon ha mga bariman in inifardo hawak to natutuwila biyay ta sin Allah Ta'ala hukuman pardo at yap-yap siulakan nag-iiman patuhan Rabbul Alamin. Ya Allah may ta kami at mapagsambahayangon mo unin maksud unin hikmat na makawat na mo. Lalang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Hangkan kamu naraak sin Allah Ta'ala papagsambahayangon mga palangon na agama Islam. Karena lang sin Allah Ta'ala in sambahayang tanha anil fahsyai wal munkar makataga makalang hamano siya nagsambahayang yan dan hinang pahsya hinang sa tulaat hinang sa lummi-lummi, hinang di kabayaan sin Allah Ta'ala, wal mungkar, iban hinang mungkar patuhan Rabbul Alamin. Bang mutiunay in sambahayang 5 waktu palanggungan agama Islam, hari mo pamatunay ingkatan, duraing ning haraakan sin Allah Ta'ala. Biyasin pagpuasa ini. Hari pa ka makapagpuasa, paunahan, tunaya in sambahayang 5 waktu. Karena insam bahayang 5 waktu lang sin Allah Ta'ala managahi kay mo dahil hinang pahsya, ibang hinang mungkar, hinang sa lummi-lummi, hinang sa tulaat, hinang maksiat patuhan Rabbul Alamin, iban hinang mungkar ko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuyad to in hikmat sin sambahayang. Hanggan na amuinin subay hinangon sin tiap-tiap sulakan ng kato niyo. Hawak tu kau imian nagnaik saksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Naik saksi aku sinwairun Tuhan mapatut pagtag-ipunan hakasamunnalan maringkat tuput tunggalin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian naik saksi aku hi Muhammad Rasul daaksin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagpuasin pag naik saksi mo yan, kaya wajiban ko magtuy, tumunay sin sambahayang 5 waktu. Amuyad to in hikarwa din ha mga rukun sin agama Islam, puasin pagsahadat, inda akon kau sin Allah Ta'ala, hipatunay in sambahayang 5 waktu, karna in sambahayang 5 waktu, papagan mahugot sin ka Islam sin tiap-tiap siulakan. Isa kaula-ulalaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, isyusyo intimindog sin sambahayang 5 waktu hagin hawawaran niya na palindog niya in agamaron hagin hawawaran niya. Apabila tinggalan sin tao in sambahayang 5 waktu
Intao naggulal insiya nagagama Islam sa wala timitindog insambahayang 5 wakto. Agin hawawaran niya Nabi sallallahu alaihi wasallam na maita long si Nabi sallallahu alaihi wasallam pakad hadamad din sa bundal tuod na lubuin agama doon hagin hawawaran niya. Lubuin agama hagin hawawaran sintao wala tiutunay insambahayang 5 wakto. Minsan pa siya nagpuasa. Amo yan, invite agkato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari pa kau makapag-naik haji pa Baitullahil Haram. Hari pa kau makapag-zakat. Di pa kau makapagpuasa sa bulan Ramadan. Tuan, paragbo sa insambahayang 5 wakto ginhawabaran mo. Karena amo yan, insalag buda akan sin Allah Ta'ala. Puasin pagsyahada. Sampay bayta yan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkalagbuan niya, Quran mahamol niya. Sin insambahayang makapupo hamano siya hainang masyat iban hinang mungkar patuhan Rabbul Alamin. Ang kanabya si mga tay manghud kaanakan kamanghuran. Amuyin laungta wala na makaisin pamakaisin paghindusin agama Islam. Hanggang na yung kagunahan sin kamaasan sin kaguruhan. Apabila sila manghindo patiap-tiap siulakan kaanakan sin mga anak Muslim kababaihan, insuway mo na hindu ta kanila in papagsambahayan mo sila 5 wakto. Bukod mo ito hinduan lang mo inda na pagturong ka, paghijab ka, o pagnikab ka. Sa minsan pa ikaw na naghihijab, nagninikab, na makay sin pamakay, hasara kabayaan sin Allah Ta'ala, bang nanininggali sin sambahayang, arakala di na siya tumatas, doon hapag nikab niya atau hapag hijab niya pagtabon sin aurat niya. Sa may taarakala konsum ko sa muklas da siya sa wala niya kiyawain puunan papakan mahugot sin agama amunin sambahayang 5 wakto. Sa bangkaw nagsambahayang na 5 wakto da akon nakaw papagsamba mangkaw nagsambahayang 5 wakto da akon nakaw papagpuasa na Ramadan sin sambahayang da akon nakaw papagjakaton sin alta mo bangkaw nagsasambahayang na. Bangkaw nagsasambahayang 5 wakto da akon nakaw sin sambahayang mo papagtawonon sin aurat mo papaghijabon bang babae papagnikabon. Amo yan to inda akan bangkaw nagsambahayang 5 wakto langon kaw ray hinang masyat hinang mungkar pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arapon bangkaw himinang singkayban ang ibadat hawalain si mahayang timitindog doon hagin hawabaran mo humuka daing kakahinang mutay manghuda agama Islam. Matarang imbita sin Allah Ta'ala hikmat sin pagsambahayang in bangkaw nagsambahayang langon nakaw sin sambahayang daing hinang satula at di kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amoyan tumatay manghuda agama Islam. Hatin yatay manghud kaanakan kamanghuran nagihijab-hijab kaanakan kamanghuran na makaisin pamakaisin Islam anu ayaw kadupahiin sambahayang 5 wakto patindugahagin hawaran mo. Supaya manu ito yan in paghijab mo, in pagnikab mo, in pagpakay mo, pagbadyo sin pamadyo, kabayaan sin Allah Ta'ala pagsambahayang ka 5 wakto supaya tumutub humugot in pag-ibadat mo patuhan mo Rabbul Alamin. Amo yad to inda akan kato sin agama Islam tayo muda agama Islam. Kita ano ba matay muda agama Islam bayt as Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panagnaan awwalu ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamati min amalihi as-salah. Panagnaan bistahon sin Allah Ta'ala hadlaw kiyamat adlaw akhirat. Dahil mga amal ibadat mahinang sinipon niya panagnaan na sumuhon sin Allah Ta'ala. Hisabon hadlaw akhirat dahil mga ibadat amunain sambahayang. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam bang insam bahayang di mayaw. Bang insam bahayang nakapas di mayaw na nakapas din katan dugaing ibadat puasin sambahayang. Matay makna yung puasa mo, matay makna yung pagzakat mo, in pagsadaka mo, in pagnaik haji mo, bang insam bahayang mo natay mak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza fasadat adapun banglaong na kimangi insam bahayang. Reject sin Allah Ta'ala insam bahayang wala na tayma, wala na kaamu. Insam bahayang demikian lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam
fasadat sairu amali, ingkatan sin tibaihuan sin ibadatnya po sing sambayang magadda mafail katandi makapas hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalagguan sin pagsambahyang tay muda agama Islam amuyad bin hikmat hangkan kau naraak muna-muna puasin pagsahadat palinduga in sambahyang 5 waktu karna in sambahyang 5 waktu da akun na kau pahinang marayaw katan sin hinang mangi langon niya na kau amuyan mga palangon agama sin hikmat sin sambahyang amuyad to in tiap-tiap siulakan da akan sin Allah ta'ala on haja mga wisdom dia akan kayo mamayta pya wajib kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yasin mga pag-asawa ini mayta na mulansang in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha mga bagong bata ha mga kasubulan in papag-asawahon. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara syabab man istata'a minkum wal ba'ata falyatazawwaj. O kamu mga jumlahan baanan tumpukan sin kasubulan mga bata bago mga buklong bago long si Nabi sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkum wal ba'ata isyusyu in makagaus na rin kanyo magnapaka mangungsod maingat na kamu magnapaka haanak asawawang kamu makaasawa. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam palyatazawwaj na insway na siya mag-asawa. Amo iting baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam in pangasum ya Rasulullah may tayad ko suway mag-asawa in bakong bata mang siya makakaus na. Yarin hikmat ng si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hangkan naraak in bakong bata papaasawahon namang sila makakaus na. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam pa innahu agaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sabab lang si Nabi sallallahu in pag-asawa in hikmat niya in wisdom agaddu lil basar mapupo na in pangatod sin tiap-tiap bagong bata hari na siya umatod paparkala hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salah saling kaunan niya sin wayron paasawa niya atod madtumari haram iban halal aturun niya ra hawyaya unta kaasawa na siya mapupo rin pangatod niya di na umatod paparkala hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsanu lil farj demikian kaprotekan niya na in aurat niya hari na makatudyo paparkala hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to ini hikmat sin pag-asawa banda kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na amuyad to tayo mo da agama Islam kabalikan ko in katan uno-uno na daakan sin Allah ta'ala malaggo in karayawan niya in wisdom niya may ta kauriyaak sin parkala pya wajib kay mo yan. Iban na sindukaing pamisalan ibadat patuhan ramul alamin. Aw niyan hikmat may takaw sin Allah ta'ala diaak iban may takaw liyang. Hinapusan misalan tayo mo da agama Islam biasin pagkaon may ta in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbulan sa tiap-tiap siulakan in bangkitan niyo kumaon mut sin pagkaon mut sin inuman hiyalal sin Allah ta'ala in nagbulan sang in Nabi sallallahu alaihi wasallam kato niyo in suway in hipag-ulin na to hipagputas yung kakaw na to amo in 5 na to tampal patuo. Pianglangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam in mut kau sin kakaw ni sungit mo pasimod mo in usalon mo in 5 mo tampal palawa. Pianglangan niya to sinarama. Sa lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gulam aun bata-bata haalupan niya hama sa buhi pa siya. Yulan sangan niya na ya bata-bata o gulam ya kato o kawato. Samillah bangkaw kumaunlong na sabutain ngan sin Allah ta'ala pag bismillah kaw. Wakul biyaminik iban kaun kaw inom kaw usala in 5 mo tuuhi pagputsin kakaon mo sungit mo pasimod mo. Wakul mimma yalik damikyan amuin puta kawaa sungita in kakaon dapit mon kay mo. Amuyat bin banda si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unin hikmat
may tayad to in Rasulullah SAW nang hindi ikato niyo inbang kita niyo kumaon suway 5 tuo hinipagput na to ipagsungit singga kaon pasimugta. Karena lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam hikmat niya matay mo daa ka Islam. Laong niya hankan nang daaki siya kato magsungit atawakan minom kumaon hipausal in tampal patuo sin 5 ta hipagsungit. Sablong si Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Sablong na in syaitan long si Nabi sallallahu alaihi wasallam bang sila kumaon ya'kulu bishimalihi in pagkaon nila bang sila sungit sing kakaon tampal 5 nila palawa hipagsungit nila. Damikyan mang sila minum puton nila sin 5 nila tampal palawa. Hangkan na indakan sin nabikato niyo bang kita kumaon suway 5 tuuta inusanunta. Sabiatin hikmat di kita mabaya sin Nabi SAW papasinguron hakakahinang sin syaitan piyag mumulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na tuo hinipagput na sing kakaunta. Nakawajiban sing kamaasan in suway nila hinduan in kaanakan nila sin pang hindu ini. Hikmat may ta nagbayta in Nabi sallallahu sin suway kita putun ta in kakaon sin dapit patuo. Bukon dapit palawa in pamuta sing kakaon. May ta sabihin syaitan magkaon mag-inom lawain pag-usalon nila ipag-inom nila iban pagkaon nila. Jari ulun hikmat tayo mo daa ka Islam may ta kita naraak sin Allah Ta'ala papagpuasahon. Uno ba ini? Siksa kita sin Allah Ta'ala piyani sin Allah Ta'ala in jawab niya bukun tayo mo daa ka Islam. Kalasahan kau sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima. Intanda niya lang sin Allah Ta'ala ayaw niyo mulaha, ayaw niyo binsanaa, ayaw niyo pataya, bunua ang ginhawawaran niyo. May taya Allah, inna Allah kana bikum rahima, inna Allah subhanahu wa ta'ala, in kaunan niya, makasi malasakan niyo. Wala kau siksa sin Allah ta'ala ya bariman, bang kau riaak niya papagtangkaon bukun paniksay sin Allah ta'ala kayo. Saon mabayain Allah ta'ala magbariwak kastuon hagin hawawaran mo, result sin pagpuasa mo. Dahil mga hikmat tayo mahudaa ka may Islam, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladina amanu, o kamu mga bariman, kutiba alaikumus siyam, na fardo doon kanyo in pagpuasa. Mga bariman, panawag-tawag sin Allah ta'ala ha mga bariman, amuin gawgot in pamarat saya patuhan Rabbul Alamin pamarat saya way pagduwarwa iwan way paghawal-hawal sa purna sawasa in panawhid pag-iman gawgot patuhan Rabbul Alamin tiyawag kamu sin Allah Ta'ala ha ayat na mahamulya kutiba alaikumus siyam bariman na fardo doon kanyo in pagpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum biya dalong sin Allah Ta'ala kafardo hamanga sila ummat na kaunarain kanyo. Unin maksud, unin hikmat ya Allah may ta mo kami papagpuasahon yarin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tattakun mura-murahan mahinang kamu ng mga tao nagmamamuga matan patuhan Rabbul Alamin. Ay inbunga sin pagpuasa ta, inbunga sin pagtangka mo sin pag-inom, sin pagkaon uhaw habdi, hayad lawan sin Ramadan, in baita sin Allah Ta'ala in wisdom, in hikmat niya, la'allakum tattakun mura-murahan, madawhat niyo in kabuka matan dayng hatuhan Rabbul Alamin. Mahinang kamu tao nagmamabuga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuyad to in hikmat mga tayo mahudaa ka may Islam.
hangkan kau naraak sin Allah Ta'ala papagpuasahon, hasupaya kau mahinang tao nagmamabuga, pagmabuga matan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab bang inkaunan mo, lamod din ha mga tao nagmamabuga pa Allah Ta'ala, ikaw na in sa jakpat mano siya hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni watay manghudaa ka ma Islam, imbita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, itungod pa adlaw akhirat, naraak kita sin Tuhan Rabbul Alamin in papaghinangon kita nilutoanan. Papahinangon kita niluto sin Allah Ta'ala dahon na tumuy pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parman sin Tuhan Rabbul Alamin, panawag-tawag ha mga bariman, tazawwadu, mga bariman, pagtakama kamu sin lutoanan niyo dahon mo'y pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna khairat jari taqwa, karna lang sin Allah Ta'ala in lutuanan sarayaw-rayaw dahon mo'y pahadarat sin Allah Ta'ala di magkabalos at taqwa amuna in kabuga matan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattakuni ya ulil albab, kabuga kamukaku lang sin Tuhan Rabbul Alamin, o kamu mga ulul albab, mga tawhalul akkal, bayan buddiman, panday pandikal, pagtakama kamu luto, amurin tain in luto sa rayaw-rayaw, dahon mo'y pahadarat sin Allah Ta'ala, amurin kabuga matan patuhan Rabbul Alamin. Maksud sin pagpuasa habulan Ramadan, madauhat mo'y in takwa, hak katakwa, matan kabuga patuhan Rabbul Alamin. Karena bang in pagmabuga pa Allah Ta'ala yan na kay mo, maluhay na kay mo himinang sindugaing deng hamarya akan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intaw nagmamabuga patuhan Rabbul Alamin, sila na yan in matilusa, mataw kasi, masub mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Masub magtaat pa Allah Ta'ala, sarta magaan na kanila inhinang ibadat patuhan Rabbul Alamin. Mayta, karna on kapital nila kabuga patuhan Rabbul Alamin. Sila rayan yung mga manusia, magaan kanila timindog sinda akan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magaan kanila magsambahayang subo, magsambahayang fajar, magaan kanila magbati sintungaan do, magkiyamul lail, magtangipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayta, sabab sin kabuga patuhan Rabbul Alamin. Amin ni maksud sin pagpuasa. Lumuhay kay mo ingkatan, ibadat, daraakan sin Allah Ta'ala kay mo, bang yan kay mo in pagmabuka matan patuhan Rabbul Alamin. Amo yadto in maksud dakula, mayta ko pagpuasa sin Allah Ta'ala ya kabar iman, hasupaya mahinang kauray ha mga ipon sin Tuhan Rabbul Alamin, nagmamabuka matan patuhan mo Rabbul Alamin. Kita niyo watay manghudaa ka ma Islam. In Allah Subhanahu wa Ta'ala, nang daki ha mga bariman, istainu bis sabri was tala, innaha lakabiratun illa al khashiin. Istainu bis sabri was tala, parman sin Allah Ta'ala ha mga bariman daakan niya. Istainu bis sabri was tala, mga bariman, pangayo kamu tulong tabang patuhan Rabbul Alamin, bang mayan kamu makasabar pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ha mga partandasan niya, sarta pangayo kamu tulong tabang pa Allah Ta'ala habang mayan niyo mahinang in pagsambahayang 5 waktu daakan sin Tuhan Rabbul Alamin, karna lang sin Allah Ta'ala fa innaha lakabirah, karna in parkala ini lando mabugat, lando mahalga patuhan Rabbul Alamin, sarta lando mabugat hinangon illa alal khasyain, sumagawa magaanda ha mga sila nagmamabuga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang inta utaka kabuga pa Allah Ta'ala, makasabar siya hauno na partandasan sin Tuhan Rabbul Alamin kaniya. Siya rain makatahan sin uno na partandasan sin Allah Ta'ala isyo, tao nagmamabuga pa Tuhan Rabbul Alamin. Damikyan in pagsambahayang 5 waktu, di ini matunay sinhisyo bang hisyo, malengkan in makatunay kanya, tao nagmamabuga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dakula sin Tuhan Rabbul Alamin, hangkan kau pia pagtangka ha bulan Ramadan, pasal mawayain Allah Ta'ala, mabilang kau reng ha mga tao, nagmamabuga matan pa Tuhan Rabbul Alamin. Pagpuasin Ramadan,
maluhay na kay mo himinang sindukaing ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, manuituyan na in pag-ibadat patuhan na bulalamin po sin Ramadan, bang mo napalihara in pagpuasa hadlawan sin Ramadan, pagpuklid sin Ramadan, maluhay na kay mo himinang sindukaing daing hamangariya akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta manuituyan na sampay na hadya kao muklas ding halaman sin dunya ini, manuituyan in pagtag-ipon patuhan na bulalamin, humunong na hadya bang mabut na in ajal sin tiap-tiap hang katauring kato niyo. Amiyad to ing kalaggo antay mahudaa ka ma Islam, sinda akan sin Allah ta'ala, may ta kita naraak sin to na bulalamin papagpuasahon, yanin hikmat dakula sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan mga palangwan ha kami Islam, madauhat na to in luna bunga result sin pagpuasa ta, amin ka na naman na to mahinang kita niyo nagmamabuga po Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggan na alamat tiyay sin Allah ta'ala in pagpuasa ha bulan Ramadan, in ibadat ha bulan Ramadan, amo in pagpuklas sin Ramadan, manuituyan da in pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manuituyan da in pagbadat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Harapon bang in manu siya yan. Amo in nag-ibadat ha bulan Ramadan, pagpuasin Ramadan, miyakad isab in pag-iman na maid, biyasin pa maid sid Ramadan, di na himinang sindaakan sin Allah ta'ala, suway na jaha Ramadan, alamat sin wala piag barakat sin Allah ta'ala kanya in ibadat niya bulan Ramadan. Alamat sin wala tiyay ma sin Allah ta'ala in ibadat niya Ramadan, bang in kaaunan niya pagpuasin Ramadan, miuklas isab in kakahinang ibadat pa Allah ta'ala, biyasin pagpuklasin Ramadan ng hapatahunan. Murah-murahan mga palangon ha agama Islam, inyat tukatan bulan sang muna-muna paginhawawaran ko, lapay in ahli kaum keluarga ko, lapay in kita nyukatan tay manguda agama Islam, kaya tumtuman sin ako, amuin bang mayan kita niyo mabilang ding ha mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, masi-masi halawang pag-iman patuhan na bulalamin, masi-masi himihinang sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta di malayo ding hunun na hiaram pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena tay manguda agama Islam, in maksud dakula makna sin pagtaon takwa, amuin kabayaan sin Allah ta'ala jumatukato niyo luna result sin pagpuasa na to. In takwa hama na niya hari pa ako mamaid karna biya dagbosti maminit na kuman waktu na ipagbubuka binillahi subhanahu wa ta'ala. Maniutyo in maksud makna ta'rifan dakula sin pagyanun takwa kabuka Allah subhanahu wa ta'ala. Hagayta sin mga ulama law na in takwa in kabuka pagyanun an taj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah, amuna in himinangkaw haantara mo haantara sin ginhawaran mo iban haantara sin azab mulka sin Tuhan Rabbul Alamin wiqayah taming maghinangkaw taming daing haadab sin Allahu ta'ala maun paginhawaran amoy di mana sin takwa unuin taming biimtisali awamirillah, amuna in baubugan mo paragbuson mo in uno-uno na dia akan sin Allahu ta'ala kay mo hipapahinang wajtina binawahi sarta tinggalan layuan aniban in katan hiyaram sin Allahu subhanahu wa ta'ala, bangyad to na hinang mo in dua perkala ini hinangun inda akan sin Allahu ta'ala hakadal kakaus-kausan, aniban layuan tangkisan in katan hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, nadauhat mo na in sampurna takwa patuhan Rabbul Alamin, bang di magbus na kay mo in parkala ini tay mangmuda agama Islam, lamod na kaureng ha mga ipon sin Allahu ta'ala nagmamabuwa kaniya, amo in naputos sin ulong iban rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, karna baita sin Tuhan Rabbul Alamin, tungod pa mga tao nagmamabuwa kaniya, kalasahan sin Allahu ta'ala,
innallaha yuhibbul muttaqin. Sa bunal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala makasimala sa mga tao nagmamabuka patuhan Rabbul Alamin. Mura-murahan mga palangon ha agam Islam, miyamot na in waktu singkitan nyo, baha patubtuan ko na in pangadjian di hawakto ini, sa wagpilang minit na kuman waktu na ipagbubuka singkitan nyo biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan bang mayan piag barakat sin Allah ta'ala in waktu na to hamahapon ini, sarta piag mumpaat kato nyo in pangadjian, muna-muna di hadunya insyaallah subhanahu wa ta'ala, madawhat na to inulong iban rida sin Allah ta'ala, sarta madawhat na to in partungbasan sa lagulag po, mapusok na to in piaglugtuan na to pag-ibadat pa Allah ta'ala tungbas hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta maputos kita na sin ulong iman rahmat sin Allah ta'ala, iyang pundamayan sin Allah ta'ala in tiap-tiap siulakan ding ha mga pardusan sing kita niyo manahot maaslag pardusahan bang mayan iyang pun sin Allah ta'ala kita niyo mura-murahan matay mo da agama Islam, masi-masi in pag-iman sa wasa halong bigi pangatan sing kita niyo, sarta kumusog damayan in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, mura-murahan mamanato matangbos matimpos in pagpuasa nato ibadat sa bulan Ramadan, sarta mataod pa Ramadan kaabutan sing kita niyo kabuhi nato, mamaid na kami halapal kasilasa saplag pagkatan hatiranan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.